जतन सानजा गाहाम खाख्लाय गाहामनो तंमायनो हानाय फायदे जों मिया लाइथांमानि कक बरक बिए थार्ड सेमिस्टारावनि कक बरकनि क्वेश्चन पेपर किसान नायलायग्राना ओंखाय मियाव जों सायमानो त्रिपुरा इउनिभार्सिटि बाय नायकलजाक 22 डिग्री कलेजनि कक बरक थार्ड सेमिस्टारनि एग्जाम पाइथांगा ओंखाय आबनि क्वेश्चन पेपर बाहाय ओंखाय किसान नायलायगोना आंखायथ' क्लाय नंजागो जे माया रकसे बाहाय जानिं जाक साइमिया स्टूडेंट रकसे साइमानाय आं तो रुबरुया जेरनाय रकसे कठिन दां जाखा आं बर' बायबो मालाय जायगा सोरु सों जायगा इनके आमो मिया लाइथांका थर्ड सेमिस्टार एग्जाम 22 ना तमन इंलिया 23 का कक बरक जनरल डिग्री कॉलेज नि इनके फाइदि जों ताम फाइका नायलायग्रा नांके अमरबो पैटर्न सलायजा थांगा आगे एमसीक्यू तंमानि ताबो 2 मार्क नि सुइजानाय 40 माने 20 टा मास सिने 40 गारन बिसिङाव काइसाफानि बिसिग्री 20 टा न काइसा सिके मानके 2 माया हंगे तो क्रिका इनके आगे खारो एमसीक्यू तंमन 40 टा काइसा जाखे न एक तंमन हंगे किंतु अमहाय इंलिया लेताय 40 मार्क नि गांके कतर सिजानाय 10 मार्क नि चारटा सिजानाय हिता काइसा काइसा यूनिट काइसा काइसा मास सिने अबहाय बरंनि पैटर्न चेंज सिंनि थांगा आयो MCQ 40 ताई चारटा सुइजानाय दंमोन इनके सिलेबास तो सेम न दङ फिया पैटर्न चेंज जोंहा पैटर्न चेंज माबाय स्टूडेंट दंनि कपाल बेलायनो पजाय लिखा हायता जे पोरिया ग्रिखा जे पोरिनाय मो किसेमि सामाननाय एके ताके माररो आगिनि हाय तयासो गोबां फाइलिया ताबके माररो तरक जागासे सपायसे माने तरक जे किसा काम के सिने बसे मानसे नांगे किसापन माया गे नंग किसापन मान लिया है ओके से कक्सायाव फाइदि एक नंबर टाइम फैलाय के नागा मॉर्फोलॉजी कक्थाय बरनि आसाय खा आनसाव आ कक्थायनि मरनि कक मं तामन जोंगा मॉर्फोलॉजी कक्थाय ग्रीक नि फायो का कक्थाय मॉर्फनि कक मं मीन्स अ फॉर्म FORM मीनिंग का फॉर्म कॉन्सोनेंट क्लस्टर तामनो हिन के कॉन्सोनेंट क्लस्टर नि फुनुमारि रिसिदिन कॉन्सोनेंट क्लस्टर के अब हाय कॉन्सोनेंट गाना गाना के आचुगुई कैसा कक्थाय जामानी मीन्स कॉन्सोनेंट गाना गाना के आचुगुई कक्थाय इंमानी के फुनुमारियो जों कॉन्सोनेंट जेसे गाना गाना के आचुगुई कैसा कक्थाय इंमानी गांगे जों ग्रा हमपुरगो जों KRA क्रा के फाट जागे नंगारो कॉन्सोनेंट गाना गाना के आचुखा के सिनी 7 न जों सिनी सा 2 3 4 5 6 7 4 ओमफ्राय स्नि नि आबो कॉन्सोनेंट क्लस्टर मीन्स कॉन्सोनेंट एक्संगे खरां गाना गाना के जों इंग्लिश रगो नाय नाय के आंगे टेम TEMPTS टेम्प्स हमपुरगो MPTS आबो कॉन्सोनेंट थानसा के आचुगो के आबो एक खरां बायनो पायो इनके आक्स ओमफ्राय AKS इनके आबरोगो एगो KS हमारो आबरो एकसंगे खरां के आबरोगो टेक्स हमपुरगो TEXTS टेक्स माने आबरोगो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉन्सोनेंट गाना गाना के थानसा के खरां माने आबनो कॉन्सोनेंट क्लस्टर ताम न हिन निचों के कॉन्सोनेंट गाना गाना के बा थानसा के आसु खरां माने आबनो कॉन्सोनेंट क्लस्टर के कक ब्रंगे प्रां के PR आबरोगो ताई सिनी SNI सिनी आबरोगो हायदा एसिमिलेशन नि कायनि फुनुंमारि सिदिन छ एसिमिलेशन नि कायनि फुनुंमारि गांके जों कक बरक बाय केत तब मुतु फायांग तंका अंके बो हायंके सलाय एसिमिलेशन माने न गाना तिफान सलाय नि जेमन ताबो कामचरि फानंगा कैसा कसा तै कैसा निको फानंगा ता कर्म फानंगा ता मोटामुटी किसा एसिमिलेशन मीन्स कसाकंनि मायको सलायनो हाय इनके जों जागा बो हाय इंग्लिश रंग जों इम्पॉसिबल सिंग किंतु सिफ्रंग के इम्पॉसिबल नि सिंग का आबो एसिमिलेशन इन लॉजिकल किंतु सिफ्रंग के इलॉजिकल नि सिंग का के आबो एसिमिलेशन कक बरंनि मेबी तानफाय के तामफाय बुफां फांसा तामफाय दिनि किंतु तामया तान सिकलायो जों हनफ्रो के तामफाय नि तानफाय न से तामफाय नि नका आबो एसिमिलेशन नि फुनुमारि इंगैमान आमिं बुलं कक थायो सिलेबल खागै फुनु दिंके आ कायसा मिं कायसा ब कायसा लं कायसा के चारटा सिलेबल दं गाबनो खागै मास सिनाय गरबो ट्रांसक्रिप्शन खालाय मास सिनाय यांगो
slash rui mas sine haita a dot ming dot bo dot long ahike sui khagi ma phunung kok borok type se kiting sari thai tong tei tamu tamu ge o by o kaisang nai u kaisang nai haita ke kaini kiting sari thai abono okay thungnai rok kok thai type se mangsuli tong khagi phunung lingar ke morpheme kaisuk tong ke thung kaisa nai kaisa rok kaisa gar kaitham thung kaisa nai kaisa rok kaisa ga players smart play kaisa ear kaisa tei s kaisa okay english ok haina tong ni kok borok ke thung kaisa nai kaisa rok kaisa garo mangsuli kaitham tong kok borok tei ingraji kok ni kok thai achugrem bahai se okay kok borok ni word order kok borok hingga ke subject object verb ang mai chao ni hingga jeng kok borok ke puila subject achugo aboni pore object achugo aboni pore verb achugo okay इंराजी ni gange subject puila achugo okay tarpore kesara verb achugo paithago object achugo okay amungke borok ni english ni hingke hai kisa kogorbe forbai samju dahai relative je nominal jani phunung mari rudin chawanga angke amungke je nai nai ingmani ke phainai thinai thangmai ingke mia phainai ani kichi ingkar phainai ingka relative je nominal ai ingke mia thinai ami kesak phonanga angke thinai nai nai je kananga angke amo relative je eba nominalizer kok borok indiglun ni kaini kok thai sidi indiglun means indo-european ni language ni je kok thai lun ngi phaimen je kok thai solok na harjang man abon ni indiglun ke jeng doi ata moida ke jeng abon saibang ata tabi de karai abon na hari si man haida kaini sano antonyms dal no sifun ke antonyms din dal ngai to jeng gradable antonyms binary antonyms converse antonyms okay multiple incompatible antonyms ni child program dal mananga abrok si phunung anita instrument tamo kaini phunung mari sipu instrument angkha mungsasuk samung khlaipru je manei chubawa sa manei nongka instrument garo semu ram da by wata nongka da by angkha instrument nge kaini phunung mari nga te kaisa ram chekra bai maira mongkai chekra bai abo instrument haida je furu je nang samung khlayo je chubanai abo instrument khumbarti boyani bagai maimui songo okobota beneficiary bo beneficiary nge sonsai je mungsasuk lav ngi tong means benefiting ngi tong abo beneficiary no khumbarti boyani bagai maimui songro sabo go mungsasuk khayoi mani tong bangha boyar ngaro okobota beneficiary bo bongke boyar o jaga lav ngi tong ke boyar o beneficiary transliteration tamo transliteration nangka translation ni sai ma translation hyphen o juda translation e kaisa kong ni te kaisa kogo salai jaw ke amongke kaisa seithai ni kaisa kok ni seithai ni te kaisa kong ni seithai tolang means a script sense transliteration nangka kaisa script ni tai kaisa script o change ngi thangmani abono no transliteration orthography tamangka orthography ka wamung ni kaisa raida means a spelling system kaisa kok ni simani raida kaisa kok ni bahike sinai a raida nongkha orthography kok borok ni katha thai no sidin chao kok borok ni katha thai to an mote nge to 20 ta angka angka poto ko bodo go monor lo hoyo so jo so kho tho pho ngo wa yo ahirong ke no 20 ta kaitham nasal khorang ta manga nasal khorang ga je bangla baki nasik borno mani chini je bukung tui hama phai khorang mani abuno hono nasal khorang phunung mari de din chang phunung mari mo na anga amke bukung tui khorang mo na anga ke amar hono nasal khorang bilabial khorang ni kaini phunung mari de bilabial nge khsui kaini ba je khorang nong khormani bilabial khorang bo nga po pho bo ke mke khsui kaini hai ke nangwa khsi kaini nanya ga khorang singya ga abono holo bilabial khorang bai mane dui labial mane lip ke bilabial duita khora duita khsi bai je khorang nong khormani ga kaini phunung mari dinga po pho bo amorong okay ampai kana phegi tongka sakno hamya khlayo phegi tongka sakno hamya khlayo okok butang no IPA khlai di ga IPA bai siri di
gana paikha amono IPA bai siri je third semester ke motamoti IPA roni khana kana ge amo bai siri ke paikha sinkup tamongang ke kokthai kesani khorang kamai thangmani raida abono sinkup kaisa jemon jeng pun biki hempro jeng pungki ni pun plus biki na tamo se pungki ngi tham ke kesani kebang sound kamai thang gang ke aboro no sinkup means deletion ngi tham delete ngi tham funung ada tinggal ngaseng korowa Malayalam language ni rawa seng mano haita ngasini kau korong ngaseng omoro no manai jemon mokol ni ki ngaseng muki ni saman ga muki abro kan seng umi man sinkup ni funung man wasa tam funung ma de wasa gangke kok seni bus kang asugui mungsasek thepajak je kok se kedal sanamjak mani abono wasa jemon kotor pro tor siar kok selinge kong kharo wasa engke kefek ni perseng fek engka koksuli ge ki amungka wasa haita ge koksuli ni buskang thepajari je kokthek ketal sanamjak mani abono hno wasa amon thangka short note engke tabu faide ko tam phaiga naigena aro engke ajagabon boro प्रश्न एबा कतर प्रश्न सिजानाया सरि तामु खाबो ताम फाइगा नायना अंके अजागाव जोंमुखा पुइलान फाइगा तांहालक तामो तांहालक दाल बुसुते तांहालनि दाल तंमा रनो फुनुं मारि फुनुंगे सैदि इनसा अंके तांहालक तो जों खलाय ककथाय बायै क मुं एबा मुं सलाय खलाय ककथायनि हालक बजाखै आबो तांहालक न ke tanghalo to sen dal suku ni thongo dal suku tongo ke aborno sesui phunung mari rerana kok bakta mo ne kok bang ni dal tongo ni bisingo mung selai bahai ke samung tang tei bini dal no phunung mari phunung goi suidin cha kok bakta mo ni to syllabus kri mung selai hnile to ke je syllabus ni motin ke kok bak out of syllabus 2 number ba 1 number ni o jagao जोंना आउट अफ सिलेबास ने रंगनि मान तांगांके थर्ड सेमेस्टर नि सिलेबास ओनली मुसलाय हिंसि दं अमखाय किन्तु बुक फाकलाय गा बुक फाना सिलेबास तनिया बुसलानसि तन गांके बुक फा बियां फाइगा हायता आनि क्वेश्चन हायता अम कक बक्ता अम रमानि आउट अफ सिलेबास का तांगिंके मुसलाय सिलेबास दङ पार्ट अफ स्पीच नि सिलेबास करि आबनि बागै अ जागाव kok bakta mo ne rekhangke out of syllabus gata yang to muslai ni tong hai ge ga to problem kri khana je manai rok ke ba mai rok ke to ang bo sai malia hai ta inke ham thanga ange o jaga yorote kaisa je question khlainai bo kisa wan sungna tongmani bo kisa te kisa nai khlaina tongmani tanging gangke o jaga kisa sayam ani mokolo nukjaka hai ta wamung ta monja wamung botam hni ba wan so wamung hni rekha eba saksasung no wan so gui rekha to chaya o jaga nang gloss tange relia oro gloss roni tongwani gloss means omoni meaning tamo wamung ang jibon khus khnaya gonganga mane ang to wamung kai to spelling hni si nugu nge kinto oro spelling tam hni to phaini ko gya dictionary ro nai na kyang kun jaga ro wamung hni tongui mano spelling inge o jaga bo meaning rena tong manita amon tam sana na kyabo wamung bai koksel in bisingo tam felai tong sukru bisi ding jeng unit 2 ni syllabus na kyang keta affix and root ni si mano ge affix nge to sung thepa mari ni nge jodi wamung na thepa mari nge oro affixes ni bisisa glossary de khangke zero taisa siman kham baksa bui siman liana nge wamung ga bo spelling siklai ani mote nge saksa jung हाइके रि तंगनाबो जाया अर नों जुदि वामु फानं खातबो नों अर ग्लस रो खांगे जे क्वेश्चन खाइनाय र तकिसा वान सुना तंगन हेता बे वामु बाय कक्सलिं बिसिं ताम फेलाय तंग सुक्र बिसि इंगे स्पेलिंग बाय कक्सलि ताम फेलाय नि सि फालाय तंग फाय तंग हाय तंगै माया गान जे साइमा न वामु नि स्पेलिंग न सि हनो इंगे जुदि अर फिक्सेस बाय रूट न साना नायमनि खना द ककरै तब अमरनो ख्याल मा खलायनि तांनि कताल कताल कक थाय कताल कताल कक थाय रन गेसं ग्लस मा फुनंनाय मीनिंग मा फुनंनाय आं साइसुं मानि तंखाय नंया दुनियानो नंमा बुजिरनाय बले इंगे स्टुडेन्ट न नायसि क्वेश्चन मा खलायनाय
ke student rok amo bujiyang nai bele ke tolani sumon kok phirok di 10 nei kan chigon agent tamo homonyms tamo kok sului tamo experience tamo phunung mari din agent ke je samung tangnai bona agent homonyms ngai do same spelling but different meaning ab haida anga bungo sollayo fia kok mango solya ab haida anga buso hor rimano hor kaisa fire kaisa night amro rimano phunung kok sulita mungangke kok ni kaisa busului oke abono jeng root bar rohno oke experience ta mungangke jeng mungsa samung khlai jeng je manmani je simani abono experience translation by transcription kaini kok thaini bising phelai mung tamrok phunung mar phunung sidi ompaiga source target language tamo source target language kok borogo bahaike samung tam phunung mar phunung sidi among to kok slai di kok boro eba english kok lampanda kothmayung snamno kok bukal salkhong khlaigaron sugbang wakiting kok sului kok tangphang tanghalok tungmari selema tangkhor tongthar tangnikuma kokmang krung kokthai kebingmu kaisa hap ke mana jakangke ingke kok boroni ipa khlai di kok boroni ipa khlai di amo je tongmar nama ipa tlang paikha amo to motamoti khailai kana hemo to poina baksa amo rokon silai kana gol je tongkri manani to kogi haima dong haida ingke amongka miani third semester ongni kok borok question paper ke norok je manai rok ba kaham ker lai khana maya rok ke ba saimaliya bahai jani bung tinin bagi asen siton jotana hor kaham